ngicabanga akusungana khona. Ngekhaya ngilonke ithini. Oh, okay, ngithi umnganakhe mhlambe uma ungaspeak lo. Oh, ngibona bekana sonela usicocela kancane ke. Sonela. Sonela. Yes, akunakho. Yeah. Sonela. Okay, like that. Sawa. Kunjani? Khona igama lami ngibhili ne. Khongiphe nje kancane nangizokusuka novula icase yini lo ephushile or ebona ukuthi kose nivula icase. Sibona ukuthi abantwana Thoma ngokuzazisa ukuthi. mina igama lami ngidayina amahlanje. Okay. Umntwana waso ukuthi abantwana bangu abasi-right ni. Especially kazi lo ekhaya la yazi umntwana njani ukuthi ithini. Slow. Yeah, bese ende uyazi wenzani uthatha into omtshelayo nawe uyenza so. So manje sathi-ke indlela kwenzakala ngeloka njengoba kuloka njalo. Sabona ukuthi obviously undlelezela. And mina ngendlela ebekakhuluma ngakho ukuthi athi nakwenzakala into leyo uthena kaqeda ngangithi ngiyazibamba iphuma igazi. Shothi bekuthoma into yenza bekuthi bengiblock ifijini ngaleyo. Kwaphuma igazi. Wena bokuphi? Yena nakabhalisa statement. Oh. Okay. And then before man kwaba ngasuthi ngathi ngiyokubona ukuthi bengisola man ngihlezi naye like nge-20 zaka December nge-20 zaka December ngikhuluma naye umuntu ngithanda ukudlala naye mina mfuna ukusekhlinika wena yazi ngokuthisa ukuthi wenzeni ukuthi mhlambe soyajola nje umuntu ujola umuntu ngeze ngokuthi hlaba ngoba eklinika kuhlaba abantu abayohlala eklinika abantu abajolayo mina angijola nalabo nabanganana abantu bayajola ngiphumile kibo nje angisahlala nabo ngoba bayalalana yabo ngathi mina ngiphekelela ngekani bathi ngeke ngiye lapho ngoba nyana ngilalani mina ngiyokwenza clinic yabo so manje wenza suka lapho wenza wena wamphekelela ngekani clinic azange ngimphekelela ke besikhuluma sidlala yabo besikhuluma sidlala into egcine iphusha ukuthi ugcine ufike e-police station ukuvula icala yini indaba evelileko leyo ukuthi nabamseklinika ukuthi uzithwela ngisho eclinic uyisengibani usengimamakhe eclinic bekayokwenza like benithi nompreventisa benithi nokwenza kuvela into leyo basho bekahleza ngisho wadishela bekadishe khona uthome yena wantshela bambonile ngani ukuthwela kuye indaba leyo ukuthi kwenzakaleni iyaka kukhuluma yena sebambiza bambuza ukuthi nje kuba lo usifuna ukwazi ukuthi baba lomntwana ngubani ngithi mhlambe ke ngibuyele emuva kancane khona ukungizwisisa ni find out ukuze ni decide ukuya eclinic kuze njani decide ukuya eclinic angitsho ukuthi bawudlala nayo umtshela ukuthi a prevent enze konke lokho so nje aba find out that singithini ngilabo bekhabo maza lo malakhe lo munye lo ukuthi uzithwele nakhona bathi bambone alanda phakamisa iskipa ngithi ngiyo ababona ubani ababone lo ukuthi ngathi uzithwele batshela mama yakhe ukuthi akhamba eclinic amuse eclinic akhe ayomhlolisa ukuthi uzithwele refena nabafika leyo mama kwathula ukuthi vele uzithwele babuya naye bahlala naye phasi bambuza ukuthi kwenzakalani kulakhiphe khona ngeke kwenzakalani ukuze azithwale okay yeah na lawyer naye bayile na eclinic yeah loyo bayile na eclinic kamara yena bamthola right okay lokho kuzama ukuthini ngaphakathi kwethu esayidini lethu amadoda because isekela ngisho sikhuluma ngamanye amagama okay akhe ngizwe nina ke engathi nolwazi elingconywana ke sizamile ukuthi sifundisane siboneni thiwa balele nabo bobabili bathome ngaloyo but lo yazange azithwale awuzithwalile ngolo ngiba nembuzo engizama ukufuna ukuthola impendulo ulala nabantazana ababili ngesikhathi sinye ngamanye amagama nakalala naloyo azange kube khona ukuphuma thize nakafika ngapha wathola ngathi
kubudisanyana. No, I think mhlawumbe njengoba bathulele nabo ethu. I think kulo muntu akakachama. There's no. Yini ukuchama ukuthi nisichazisele abanye singazwisisi igama lelo so that ukuthi sikhona ukufundisana abanye. Na ukhuluma ngokuchama uthi ukuthi azange amthundele. Mina Should you pay second? Menstrual cycle. Ubethe yini? Menstrual cycle lezo ikhambisana. Khongile. njengoba ngijile sesikhulumela isayidi lakalo. Yeah. Bekumnandi ukuthi naloya azikhulumele. Singakhuluma sona uthola ukuthi akusinjalo naye mhlambe bekanjalo or njalo. So bengikhulumile ukuthi lo azikhulumele ngibaba angazi ni wrong na omunye nomunye azikhulumele. Singakhuluma ithola ukuthi sikhuluma into ithola ukuthi akusiyo. Yeah, angisho yazi ezinye zezinto ukuze singaloko sibhizi. Phela asikaze ukusola usibhizi sisaba ukuxoxa into then like let's be open. Sibe transparent at some point. The reason being why ngifuna ukuthi si understand into eyi-one ngoba into engizama ukuyithola engifuna ukuthola nempendulo phezu kwazo lo ujame emnyango abukela lo yaphisi angeke ngifuna ukubuyela emuva ukuthi uthethe isikhathi esingangani ngapha lapha ujame isikhathi esingangani emnyango therefore wathi nakaqedako wathi nawe wamdosa weza. I mean, like, I don't know if it's that possible. Mina ngazi ukuthi indoda mhlambe nangabe ithize kanye kose ithola isikhathanyana sokuthi ithandaza kancane check ukuthi uNkulunkulu uyawuza umthandazo wayo. Therefore abuyeke mayina ngabe mhlambe kunjalo ukuthi khona amadoda siyathokoza nangabe bakhona amadoda njengalawo ke mara ke kumbi ke ekwenzeke phezulu kwabantwana lapha ke sesiyakhuluma nje in general then ukuthi bathi amadoda akafani nina nazi njani amadoda akafani obvious nabafazi akafani. Singaba umfazi ungafani ngazi ngibeke njani ibeke ngendlela isibeke ngakhona na uthi amadoda akafani khona mhlambe yakho indoda yazi ukuthi ayifani nendoda enye yakho kuthoma asicede ngokuthi akafani ene basho bekaselile manje bekaselile lobe abadlengulile kuveleni uze nebhili bekaselibhiya yeah mhlambe na uselibhiya ungakwenza lokho kholo bona lezwa la yadire okay ngamanye amagama ukuthi bekaselile. Well, I believe that ukuthi ekugcineni kwelanga kose kube ne-justice. So ngifuna ukuthi sesiyokuzwa ihlangothi lesibili siliphethe ihlangothi lomntwana enokuthoma then ke siyokulalela ihlangothi lesibili. The question still stand ukuthi bayini ubhuti aqhubeka abahlukumeza and ngapha ngizwa nithi kuvula icala and then icala ubotshiwe wagcina akhichiwe ngaziphi inzathu bathi basale namadeni sizwa amahemhemi nabantu abakhulumako usesikalo wechomalo ungifonela izolo wathi angithi bona zinhloko wathi eso ngizwa basho ufonele sesakho yamfonela uthi hawa mzala bikuphumile akakwenzi lokho ama result athi 0-0 amathuma esikhathana amathini so thina siwazi naso into esicake khulu because asiwazi thina silindele ama result ipolice elindrophe ifoni nasibuza ngama result bona bayawazi ama result so ngifuna ngibawa ukuthi naye abe khona sitshela ithi